mepuno e wo premai ahemfo wa friends and twefo hia mu se nra de koso e wo so ame mepuno niema bi o mo ye no entwa yi. And Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia yamamre ni amania e-pharmacy wapa untuma wache se pim ene benya Sompa so bunu wanchi yenuanum pia kwa ya forestation adwuma no okonya nkwahia no omsim panifo yi omani amom kra abusia wani afufro pin ya kekese ene se kasia ba bia wo bia na nwumre ye ba ne dia ba ba somwo wadwe nche fa hia yen o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwe nche no nsusie wo de bia ono ma yeguso a ye be kasia ne de mamu ono a ye bejudwam ede amamo ba de we kasia ye so manyumre na ya bo amali bia bogamene ohinini amakrancha dazoa sofmame premeni awusia yan shasia na nsam no mobrodo ntwo yanko ne yanko tutu na srani abasamfuma mo ya shasia de free vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye na vice president ya tudwa se national e-pharmacy platform no a waya amamre ne amane apa hontuma no ene nipa mpempem akire mpempem ene eba benya Sompa so wo se ene se bia wokwa ya sabia se bia osisi ene mu ka odwe okotodwe ne mututuo na se bia doctor fo atwiro ma se bia kakapempe platform neke awi kode paracetamol eni amon binum na wokwa kope bia to a eno ane se wo fa ba fo contemponim de kwaso na ene wa tapu adro ne den e de atoso saa ye be che oba bi cropot ya obanya adro ne bia to se obechiro my Ghana ntuodo ene ne ntua saso a e be kwa wi ase kra na adro no banya bia na gina mabo ene de kwa gina wo vice president san sami tujawabra na national electronic pharmacy platform no na obia no na no ada won kra pomprimantemu ne yankwan na sane vice president that in 2019, in line with the government's digitization drive, I challenged the Pharmaceutical Society of Ghana to do about this, to take steps in ensuring that pharmacy services are digitized to ensure prudent regulation of the services provided in the dispensing of medications and other services. Today's event is historic for the reason that for the first time in our nation, we are going to deploy a national electronic pharmacy platform and which will enable over 30 million Ghanaians to have access to prescribed medicines in a more convenient, cost-effective, and quality-assured manner, scaling quality of driving quite a distance just to find cost-efficient and reliable pharmacies to purchase medication. The situation most times has led to pharmacy operators preying on the vulnerability of patients to inflate prices or offer fake substitutes for the medication sought. Buying online, however, is easy and convenient. But if you consider buying medicines online, you need to be cautious. Unfortunately, many online shops and internet platforms sell medicines illegally. If you buy illegal medicines physically or online, at best, you risk spending money on something that might have no effect. And at worst, the medicine could have serious side effects or put your life at risk and may result even in death. The introduction of the National E-Pharmacy Platform, for short the NEP, is meant to safely and securely make available medicines, reduce the burden of cost, and save time. I'm particularly impressed that for medication safety, this platform has been connected to the Food and Drugs Authority database, making it easy to authenticate those medicines being sold online are approved for sale in Ghana. I was on for Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia in Kano. Mampanida Rajon Evans Atamels, when any baby konya me fani krensie ye, waya mani ani amamre na wababe she, ne honfa kora, ya eni yesibushime wemni de toswa dionu nai, enya sam ketwa, nani nuya,
ya friend Samuel Atame so emra sebedwani ma de she recommended ne guafo abrim e na wo se won TV do adrenti na ba bia esie papa no aka ne deputy general secretary de ma ni DC wo wura kwakwa ni do ho e de ne nsa kwa akoka na wa ye busuani ana enu nti wo se kwakwa ni do wo ene nipa wo mo ye adwuma e wo mpoano e de wo nsa kwa akoka mu no wo tiam fra Ghana ban ene AGP se ba bi piadra wo ne papa Ivan Satamese na mu no kro no wo mo fra wo no mo famra owura Samuel Atamels I am your P then Makasa about President John Ivan Satamels Nifre. Now group be your friend who Atamels Institute 1 year was here for walk when I was one side with Akaka and then we wait in Danado. Now we wait in Danado. One can't share with you now a Ghanaian in your day, your bra, your mambre, or then to walk a chair with your opinion. It was your opinion or Okonokaya man to do a home. Now, some maybe have penny, as some maybe national security, as some maybe government in there. Now, one of our put two in another, and a body was once again. Another whom will be able to catch them the body or the home will grave in them. Another ebony dream was a choir was a two grave in them. Eben rituals and one cassa performing over there. Why are you in the boy be your friend who could cry the whole on ye was singing? Now, I told them at a Mills Institute, one can say ye was singing. On your Coastal Development Authority, and one away the men's me. Now, Kwame Nkrumah Museum, Liam. Okay, come as I'm another angel, Don Shadow. Wowura Samuel Atamisio ena sabre de ne o se kwakwa nyi do ho akoye nyankoma de no na we abobo ba firi wo chena ekro emu nsem ebeye deja Amazon for Safe no abeka ho ayeka o se Sompa 93.1 FM yumre no nsia kase na nsa ba bia wo bia no egusu e de ma mo style bia bi no agyenche no nsusie yesi fa share o Facebook junction so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM agyenche no nsusie wo de ba egusu aye be kase ne ma mo no a ye be kenkai ede ama sunyan aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM na baby abefa bia kase ne sentino eji baby asa na yento so na yensan fam nko my Ghana mraswe gefie mu bio na mraswe dwane o mraswe gefie ma desia wo mo ya pekusogu abaton pesia so John Abdullah Jinapo wo de adesade atuma mpani na nadodan kwakufu odonim se enimanimu ya na ba ne enko Anglo Gold Ashanti wo mo site ya wo boase abonten so na anu fiada July busme wo mi ne de tosu dunum ekwan aposi fofa so ekwa chechire galamse fo bi ewo Anglo Gold for site ya ewo boase ebrim wo mu ade bi erewura atechemu ne adeade no sempomrante ne maba wana ye bone a enye sa kwan no e na wo sa sojafo no de wono ma efa so ano ntiowura John Abdullah Jinapo ene NDC mra sojafo no nyina ehwe ne mu se ne kire ya mampani ne na dodan kwa kufu do aban no ebete konomti ya sare ho sem ye si ye no on be kwa kofifi mu adedi maba be ma hwemu a akwa kosia se na sojafo no so mo tombra entempare mra ene wo mo enni no we se. We are well informed that on the 15th of July, the military arrested some suspected illegal miners on the Anglo-Gold field and subjected them to torture, inhumane treatment, abuse of their human rights, amongst others. The minority find this development most unfortunate, disturbing, and we strongly condemn the use of brute, excessive and disproportionate force in the so-called fight against illegal mining. This flagrant disregard of our laws and constitution under the Akufo-Addo-led government is most unfortunate and must be roundly condemned in the strongest terms possible. We find this incident despicable. We find this incident unfortunate. And we find this incident highly reprehensible. They have turned a blind eye to foreigners. Whilst they are chasing Ghanaians, pursuing Ghanaians, and brutalizing the ordinary Ghanaian, foreigners are always being treated with kid gloves. And in some instances, the law is compromised to favor these foreigners when they fall foul within the laws as far as the mining sector is concerned.
Ladies and gentlemen of the press, you will recall the infamous incident involving a Chinese Galamsey queen known as Aisha Wang. Following her arrest for her involvement in illegal mining, rather than prosecuting her to serve as a deterrent to others, the state unilaterally and surprisingly for Yamraswe Jenny or Womraswe Jefima, this Omoya Pekusegu Abaton Pesua Sonabo, John Abdullah Jinaponi Eten and Kanoko Raswe Jefima, Abajuka Ginger my Ghana, Yawan in Yahonson, some Quasibone so a ranking member, our South Committee, so now Sami Ba say you know, and as some performance, some Jeff Opens, Meduka Tarunante and say, and a young team, now small scale miners, no, Yankobusa Womo say, one more Ejuma Mui Aye, yes, I buy the community mining program, Abana Setelia. Posifonia Soja for Eda Tata Womosa, yes, Rantibia Bora, Anglo Good Asante for Mosaitia, a soldier for Isi Brima, Omubrim Munya Sam Ketua, or Penny Cabana Peprakasa, at the Small Scale Miners Association of Ghana, Yedano Edin Como, Cabrama Joy. Make it some pony, ye. I don't know. Now, Majuma Muye, Sanenke, Nimsa Community Mining Program, Ne Banadie, Nanka, Eja, to me na ba, Mubetime, I am Majuma Sandia Sene Fata, na a dear view, ya yet to say, as we have walked Chimo Boy CB, a brimo brim to the minimum, I share in Sumane, at a Chemunina war bossy. I really didn't kind and quite said it was your cat on. Now, baby, I think the issue is here. Obuasi Ben Wawasi na baby a so just for you call ya and name no kase abeto dwane na baby a na first angle for ye over 60 years mo jai sa bia ye no mo ye nti be kan say woni ye am anu ye jai to okra tabi angle da shanti e jai mu edwuma ye de ye na 2009 and Mills Mahama time. Now, if a baby is no I as an association and an Anglo Good Ashanti and a delegation from government. And a Biana and then so the Koya and one who the corner didn't comport to ensure a 2 days. They were a more say, or Boafinano, or more uncle, no Montimine 2014 and Anglo Ashanti Eco Recession. Sir Edumano, Omoko Penko for from Omababe, so Bekaya. And Omaba. As we speak now, that be a Anglo Ashanti and Yujma. Now they have moved from Owasi to Sanso. I know with deep mining. And say, Obuasi over 2 million in ano galamsey and a small scale mining and omuni depending on. Is a baby kakra by community mining. That's a mebru to me a court no to me your monsan with and make me be cardiac military nico. Nasa be omudi to kusi sanko for you a idea sebi as if you know as we speak now. It's me a call Boasi Petina Casta. Me no kasi o masadi o makoko akoma de omo ya fa lawyers it manimu ya ya mom na we say mafa lawyers no as say minority e my Ghana mra so je fiem no modo omo ho agimu a omo ehwe ne mo say aban ebetu ho na mo small scale miners no e de na mo akasa mo yi say mafa lawyers e de ama wo mo che wo mo a omo de omo akwa kugina court a e de na mo ye no abam mo se be ya sadie we ye course so yen ko hu say e bi say sibiu menya ye wo mo nyina me say Anglo Ashanti to go e wo Ghana ha over 150 years in which me the ones to akate or you man on the Ghana enya so fasuniana obuasi kwan nyina say enya won ko bebre say bebi so a Ghana ni anase timemuni so ebetimi aye adwuma hwe ne busuan so a na ma sa de asrafo esa de tu omususa as a matter of fact we enya de a ye nyina no eye de ni manimu ya ebe press conference obuasi demonstration na also yes group no cry to me
Now at the end of the day, I bind the air consonancia or say, yeah, baby. They are making sure say, Sabi, yeah, metana muna booming between a good and from a good young cop. Now, Ghana needs or no sooner said you bet me to a cardiation position so yes, I'm far or no answer for and the ensigns in the so. And you know, yeah, as time goes on, media enemy. Na kwabena obususu bebusa se adwuma na mo ye na wom se community mining program na ba mo ye adwuma de na mo so adwuma na mo ye ne kwampa so de enye dada no a mo se nsuo mo se nsase na mo funtum asase ne fra no na mo ye Ninia we no e fe no rock mining nti we as I say e bi ni e ko underground e akotu e bo de aba ensuo se ye bi anso ni. Your call has been put on hold. Please. Urana babe sisu kwabena ho busian for kwabena tiakem kwabena Small Scale Miners Association of Ghana one more ekasama for ena yene no ekokodi enkomo no nyina ne yebebeto dwasa sojafo akwa chichire galamsefo binom ewo oboase Anglo Gold Ashanti wo mo site ebrim wo mo brim tro edi binom awurawura nsuom ene atechemu ne adeade a ene NDC na sojafo nyina egina so yensem twefo nhyemo hwe ne mo se atenaye a ehwe yensase ne madodode ho nsensem ene mampani na nado danko akufo ado na mu ado preman ade yi omodo omo be jim na jim jene mfifimu bi esafata bi akozo sempo na nche na ye bone a enye sa kwan no ene wo sa sojafo ndo omo fa so asemi ye di sim fancy ye tutu akwakochiri tutu kochiri echi ye besa akoso na yakwakodi ho nkomo bio ye ra kwan se mampanyini na nado danko akufo ado sunwan ye wiem senjina bia ne fa wawie no wo pe jam de amade hye no na wode aye adwuma na fe de toso mienu phase 2 no so wode aso ede abofom wo so afa wo hye ka kwantempon ene kai e wonto to yensem so no de asem edi tudwa wo bra wo mkọ ho emprobo onmonyamfo eye esiama na yi ono kwada ne kwa ye wo kwa ne papa Ignatius bafo awia yo so afoma apedie ene nyuma wonsem so onmonyamfo kwasiama ya kyereme wonu so ginam sunwan epoye se abato mpesua no na e o mra chebedwani adwuma ye fa wo ye adwuma e wo wemhya atra ye ndodo no a e ka ho bia wo mkoye no wo mkoye no so afo yi e kyeremu se no kuranie na ni age adwuma no papa se de o ma ye adwuma no e yade a anika na ekonkan run away no bibia edemu kama na de nani ankwaje ho ene wo mo nsase a nipa bi edididi wuramu eyade a ehu to ne nananom besi nkonwa so adwene wode afutu ma won mesi adan wo ma eton nsase so mo hwe yo na wo to no wa hwe aba akoto de ye nto na fe emra ebenwi ne se ede a kire wo onmonyamfo kwaku ofori esiama Ghana Airport Company and the regional administration, the chiefs in Nkofon are more discussing how we should make sure those who have been included, we see how we can push some of them and do the land that have not been put. The regional administration, Ghana Airport Company for no airport New York because they oversee all the properties as far as our airports are concerned. The money regional administration and their information are and I think the MPs are really involved in this matter to make sure that the land is no more encroached for the benefit of everybody. The BC are not playing it to me from our opinion and I said it will renovate a continent and you set outside airport and say to me you're not playing. Unfortunately 2020 we were hit by COVID to delay project. But they be a baby and show Ghana account so standards are some more regulation airport be asset fire and sana to maybe general Air Force for civil aviation Ghana Airport Company na I consider any friend be visa inspection there is a human demand of phone or my in such a way say I do pray but to my banner to move no all the tickets no chicken my say I because I look what you man the big check a clearly any bank is a stick the other standardization as a regulation and so fulfilling and the other standards are high to move now say chickens no civil aviation for Ghana Air Force and the Ghana Airport Company chicken say ADBS as an edu project man and no take my to my other airport no see a baby phase 1 I'm hoping say enter the best start phase 2 rather at the end of this year or the beginning of next year so this year the airport no was me around here I ready planes never
Way on Monya for Quacoforia Siama. Nenwa train a bromanta muswafo. Yamami Justino Usubanahine. One also than two movie. I watch them say, be a pet, a bebois this channel, the two dimputo beba, Emesica Samso to me as Sodiagina, Nasanke ni partner came mucha quantity free sunai, Ecopema and Crino, a base how hounding in every war. I'm a woman como ahawo. Ena ye nim se pese ye konkran ana ye kokrofo fo so kodi adwuma na ye tu kwan ye nam fom efiri ha ye kokumasa na senka tara bia na ye nibre pa o so ko meeting e wa akra e se wo de 3 days aso so se nyame ya adom na se airport bibia se ye kekeken be na watwe edi anum ya se dadi na ye se ye kwa anapa wusimu a hwe be don hwe ba ko waduru ukodu wi meeting na be na ona be sa nya asade aba se elupre no eni honom a ba fro ka efiri ha 8 hours 9 hours akodu nkran wa bre ade che we meeting ni wi a upon on I was out there and son and Nasa Sono was a smaba. There's economic wise and Bibiano, and I help for cry, but not nothing in us what that time. To be Jilly airport here, Yamia Duman Pennyfaba, Yaya Hujumadi, na Endi Bears and out to me Nubiano, I look prebedia Conia Bar, me just in a tadri. I said the son say, a dim cosso, a baron, now Pomudre, near Bonamanta Mosono, a paja, our world no so. Yes, and so a year Juman. Yeah, Juman and Midemi can call passion a. The come office no didn't come on because I mean trying, or might be area abaji, a office. I mean, no say, the first office no, passion air babaji, no more case. Send Neo Mabe Yomoko drew near market, say old school no, above average. Now you say, yeah, near Kono, and also so more office, and they will use 2 weeks to fix the office. Commercialization be taking place. On Monya for Justina, O Supanahine wano and a Brumantemo Swafo. Abusia yegu so Sompa 93.1 FM ya yumre no nsia kase na nsa no bia wo bia no yegu so ya de mama star bia bi no sa wo bro ne mpotemu a ye kase fiti kotia na ne ho age afiesie mu nti no e kofa Sompa 98.9 FM so e ma kase ne sente no agiba bia ene ye wo ko ne buno isi ne buno ene na hafo nyina bebia befa bia manfo se kase no bebia wu e de ma ye nto so ne mfom consent fufuro mo na mraso adwane wo mraso agefie ma dese a Omo Blekuma West Abaton Person Sma me Esla Owusu Ekufu Mami Sasu ye minister oye communication ho nsensem mama ne tuasem penimfo hihie mu no ye kwa register ye chepo ene ye sim card no hwie bebosumo ye wie ye wa wankwankwa ye wode no na ne ubeto samia na ade na ye ka silemetu sile no na eduru honom na dankambari na je se eduru ho anesa na mama Esla Owusu ene communication ministry no and national communication authority mpenfo ekabomu a womo eye ne yakosibro ne kan se public forum e wo Kumasi Abonten so say ye ne a ye isu chipi so de ye call hello and say bia wo de data internet na de WhatsApp ye wo de ya TikTok na wo de ya Facebook no ne ade a o ha wa tete ni atepo ya empempi ya ne ye famu no yenka bebe ye meka bi mfankyere wo num ene nam so menne amanfo ne ensem a omuhwegu honom nya asem ketwa na no na ma me Esla Owusu ka ne praying eri acha amanfo se Yankopon ya dom na busum we pa ba wieye na se Ghana for ko register chepo a se ne na no omo share 31st March e na ba wieye no we wana wakora entoso ene chepo no wa ena ibewu mobile phone ne so SIM card e wo so adeboniyefo so ene omo ye be preso mo di enya ne so efa sa kwan ne so a haye eboye pu enunti ni asase se obi o use mobile phone bia no ye register ye SIM card no nyesi ye pese ha amanfo keke na omo te chire hye sumwase boye pu di enya no yenya ye SIM registration exercise ni wi a obi entumi enkonkote sumwase ha ye bio inti nyina ya said se ukura mobile phone and device bi SIM card shemwa esremo a yenkonko register yen register yen ena ye kese nipa be ya opepi du mienu a etwa na monso person mo register on SIM cards tire so nyina tiase se hu ehia pa nyame ya domo a bosumi kwa wie ya na sa adwumadie no yenso ya dia ba ewie ye extended deadline yen sa ntwimu bio amanfo ye nanka wose ye wie March 31st March nanso ye hwa ye do March ye mu se nipa do na register on SIM card enti ye sa ntwimu ekakra
yɛtwe mu na amanfoɔ ɛte dan yɛse Ghana deɛ ɛduru hɔ a ɛyɛ dede a ɔmbɛsan ama yɛmmerɛ biom aka ho na yɛde a register sim card no mengyina saa akwan yi so afidie yi so agyina abɔ mu nyinaa amanneɛ sɛ 31st July so a deadline no yɛntwa ntomu bio ɛno ara no wo a wo register wo sim card no wontumi use wo phone anaa device bi a sim card ɛhyɛ mu nti sɛ wonya register yi a yɛbɛsrɛ mu a monto anamo na monkɔnkɔ register. Observe Yamraswe Jenny or Wamraswe Fima, this or more Blakuma West about Pesio, so Sasu Minister, or communication once and some so, Mame Esla Usu Kufuni attending Cano, and his own Peneton Penanoa, with free next week, no Tiesim, no Quaco register, and Kama, says a light in Team Bienno, number no, you so no, a month for the Nimuno, and her man say, call us what Deno, a year, Munko, Namunko register Mocheponoa. And Mabuna, what Premai I am for. Wa friends the Joe for share Musa and Radio Coswa, touch every year, Kumasi Mazin, when 10 year kura, and Untiwamo Casaditia, on Manyan for such a man Sabonsu, 1 AM Rasebe Janima, this or more swami, and now upon about 1 pesuaso, say 1 year this year, but touching Comanche Wonumu, said ye in I years to see a paint interchange in a pepper, and who how the pepper, no one won my babe casa, Mabrubi say, will you to a boy and show. Kubewira mekoye se deja eno nenam so menei assemblyman ya wonu ejina mu edema de hye wakantinka Dr. Donkofodjo electoral area eyon monyamfo na wo sika edi domani my friends and for say ni nuanom na ye no enye no monyamfo se chairman sabonsu no wo mo do no do makoma posto do ayam wo mo no eso wo mani enyo no aka asfalted road wo mo hubida ni nyuma sunti ne bone manane se Sompa hini ti adia mapunu ne ye nra no enye kura ye yesu adai suku adai the bienwa nesisu access for persons ye pe bia owetima eye ni ma kwa le ko we watch no mo ya ko se je mesa bosu na ye do ane se na amre ye be tia se e ko fo free free frajo ye so so presto fu a so free ana mo ni presto ya fo a e ko fo kura omo eni na adika ko fo ya ko Bramai Kantinka Dr. Donkofodjo electoral area wanu ne jina mu se assemblyman nana waposika na drum no ekọ ye no so bi ene Sompa nsentwofo twetwe nkomo men try bra sapanyu bu afoma asa kuna na so ohu le sakobasa na o bi nyini se wo bra bi ni benu sa o mi fie na ye sa de na try e bi asam o mo sa de no ensi bi o ye wo ye anyini pa o eti de esi ye be so so ade a e ha adwe pa de so o mo sa de ni ensi bi eno ade no mo ye ne de entwe ye kra enti esla so o mu me pacho Omumra bontin fa choke sie pa famle e ka aso ankon so ensi ye man ye busi apanyi ye ba se busi apanyi ene ye mra hye bedwa panyi a otiso oda bo se chairman sabos sanko nya de anke mo no Sompa hene
ɔyɛ adeɛ ti ni abɔ no Sompa hene enti ɛsɛ ɔmo sɛ deɛ ɔmo ayɛ ne deɛ ɔmo mmra abɔnten na ɔmo mɛpa kyɛ adeɛ esi yɛ meti yɛ mu dwene me no Sompa hene prako problem hene na bɔ no Sompa hene na ɔmo atumi ayɛ saa de no enti ɛsɛ ɔmo sɛ ɔmo mmra mɛpa akyɛw obi bi ɔka ho biara mmra mɛpa n'akyɛw yɛwura ɔsɛ ekyir mmiri sa bom if I saw a footballer ɛnka ne tɔn nyɛ den sɛ yɛsɛ yɛ tɔn ne sɛ constituency ɛmmra mɛtɔ kyɛ mmiri sa bom so a ɛnka Ghana ha 270 constituencies ni anka obi abɛpɛ sɛ ɔba bɛtɔ papa no de nakɔ ɛsan ne mmɔden mmɔ n'anim onyam a wɔkura ɛne nneɛma bebrebee mu ɛdi saa deɛ na ɔmo yɛ ɛyɛ ne deɛ menim sɛ ɛyɛ political ɛsɛ sɛ politics deɛ ɛduru berɛ bi a sɛ obi anim angu ase a obi susu sɛ ɔnya kwae ɛnya baabi mfa ɛti ɔmo yɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛhu wɔn na ɔmo deɛ meka kyerɛ wɔn mo ne sɛ papa no ankasa kora wɔse wɔn nkɔ bio ɛdi sɛ obi yɛ MPP ne a ɔhyɛ ase a ɔnsi gyina se wɔ anim wom na afei deɛ mensa ka bio sɛ dodoɔ no aso so na ɔmo nim deɛ asie obi wɔ ha wɔte yie a na wapii wei ade hyia wɔnom ɛwɔ brɛman ya ne nyinaa soa me hɛ ya ɛna wɔn kasa sɛ deɛ kɔɔso no ne deɛ ɛntwa yie abuzafo yɛmfa mo nkɔ atena yɛhwɛ mmaa nkɔdaa ne amansan yɛyɛ ho nsensɛm so mekyerɛ Gender, Children and Social Protection Ministry na panimpa a ɔyɛ Chief Director wɔ hɔ no mo Dr. Hafisa Zakaria na ɔsrɛ yɛn papa IGP Dr. Kufu Dampare sɛ nane kyerɛ yɛ a wɔn mo hwɛ send your considerable can say human trafficking, any cyber security crime, ne cyber crime, no Hunsen, no, or more emerald, no maba one, or more etu, or more you on positive one, yes, womana, cyber crime, Hunsen, Momo Hesono, Acadia Bia, also Monseka Biano, IGP Heso, the Bema, there, Adiana Yajin, Samopa, or send a new one of your synchrophobia, a kill net business, you said the day, any intricacy, any fracadam consoa, or more first will boo a month for our internet computer, no sono, yes, Keto and I'm summa any day or my iron chechen and Casa Hujuma dear Magana Madishina. I don't know what more strap papa GP says Uncle Fonwa or Mojila telephone so sister yo landing no be boo or the landing sa no boo wabra of a new day. For na Dr. Aya Afi Zakaria Nkoma or they etu yenim kakra any. Traffickers have now devised new modus operandi to lure their victims. These victims are either forced, deceived, or coerced for the purpose of several forms of exploitation, including cyber fraud. They are scammed and recruited to engage in the QNet business, which is a blend of cyber fraud, forced labor exploitation, and the act of trafficking, as we all know. Let me kindly call on the Inspector General of Police to equip the Anti-Human Trafficking Unit and the Cybercrime Office to work on this menace, which is springing up everywhere. We are also confronted with a situation where our young girls migrate to the Gulf countries in search of greener pastures, and they are trafficked, molested, abused, and exploited. We hope to see desk offices with officers open in the district and the regional offices as functional to enable the anti-human trafficking units function effectively to reduce the number of cases that are brought to the headquarters to be prosecuted. I was going to weigh at Shemba, Kodani Amansan, your own sense, so Penia, we Chief Director Dano, Dr. Hafisa Zakaria, and I yet Kano. Our grandmafia, and so a senior a cha, I was Sompa TV so. Memene de pia nyumre no twempa mu kopem no nkro de na kire se busuani nyina de twa ho ahia ya wo masim konwa te setete ho no ne de nkyere akotra ho na ne ye tan hyew saa ebi wo na talking point abai me dawai obla ne ba ya afrem ye ani bie ba enje Uganda na we akokra mafia anyasem ketwa kabra bom ne asetena mu nsem papa na ubeshia wa yosi beshia Kabeneza kwa kuma enu okonfo kolege wo mu nyina danso ewo so ebi wo se adwaton de na apese wo de badwumade no so a wo de an se wo be frɛ 0249 942 842 wo be san repeat
Kiada, ewia no mi no kopem no mi no empem. Yen to akasia pono eso. Ye kwapono afo wanchi. Ye maame no bi o me adwuma forestation. Tie fo be kaya. Ofroso obusumi ni mu afie yi mu ada na toto aduonum. Wo bra wo mkodu enua. Wo mo pa wo mte prage mu. Ene oba benya nkwanhia. Na nkwanhia no mu nipa baako wi. Madam Rebecca Dechi wo ka ho woni ni nua baako. Wo se empanifo ye adwuma forestation commission. Wo ma yi wo mani ama mo kra. Ada wo mi pra no mba ya sabia wo behwe wo no eno ano no. Wo mo ka che kromfo. Ejina Ghana sika frɛ mpem wɔ ha ne mpem aduosia. Wo mo nya bi ntuanti a doctor fo na yi wo mani mu sukure jinom kwaso na wo no ka to am srem panifo se wo mamla ne yanka bi nso emfema wo mo wo so onua baako na kiri bremu mu abu emani sisi ate wo mo nam amudi nnua ene den nante ni nyina panifo yayi wo mani na ye maame Rebecca Dechi ene ye pese ene ne kasa enso maame wo da sama ba e flew onso wo mfei na san be den em wa no aba ye hwe ne mu se ye benya enu ewa homano so wonya mai ne yento so na yemfa mo konsem fufuru mu na yede mo ko sehwi atoye mantemu sehwi bosomoi so ana bosomoa so ekuro ni se de sitie bia no meka ye mohunu na ho na ye titie sa abrante bi yesi efre ne se Kofi Yebo a wodi mfie beduasa enum abrante ya achene girlfriend ebrim ge no eku ge no owieye be ma se bi jimfo ene wasa poison ho eku no ho na so ho odene a ubo ge ne ku no wieye no na watena se na wadidi na wadanse bo na ate ho na abusia for bra Facebook na be hwe girl Ekuya Mavis wono so di 22 years na se we di wo so awo hey gesi na se mo twemprante mo ekwala kitten 22 years hey oh kodai ye baba wo na na mdwene ho you na boy no so abusia fom mehwe boy ni kunu ho wie okunu ge no wie no a onom poison wu ye no ene ya ne poster dia abebo we what a shock say we what a dead what a no much trouble yan ko ma no so ye nua Isaac Antwi a dodo na asar ma ne se Gabi asemi odnani ko twa wisa no ne cha santemo e de akiri ye ne nkodi nkomo Gabi ma joy Baga me juzo boy nkomo ne ba ne sei abrante no se dia de pa ena ne gen na wadi 22 years Ekuya Mavis dia ye no a eno nti obrim no akum no a wono so so anya akukudro be ma no a sa poison no awui Baga yenta ye jefo anyumre na baga ekopie mu awo savi krobi a efra honum bosomie so bosomo so no savi anwa so be kwa municipal ho na sa krokuma ewo na ben kroba kwa efra honum hom gibre baga ekoduru ho enano ya wada no ene nya ntie efia ne atimu se ababa obi awu na ntie edi nka nya no ofia ikoso emu no se ababa obi ayira bese don hwere ba akon kodon hwemi enu ntam nya ntie se ababa wa na ye beduru fi onu mudi no nkomo no maame bi akwa ko hu no na akwan hu baga yekopie mu ewo efia maame akwa hu ebun na kate na fo ene ani committee fo nyina ba nan ekopie mu wo efia na ababa wa no ewudamu na ni nyina ne se ababa wa Ekuya Mavis wanya mfie aduonu mienu sade ntintan fidie no se di bia begu no ena branche enasi Yebo enso AKISM ono nso anya mfie aduasa mienu na oni ababa wa no etwempena kakra britie bi ena branche ne susu se oba de sabi woto no anya dwuma eya na o haw eno nti otam sika ewo no eye million no titi wo sika no million wo ha eni dunum 115 million adima ababa wa no se onfanye mobile money na die wo nyina ne se ababa wa no gi sika no odi adwuma na makoma aduonu baako 21 days ana otimi ka kire abrantia ye friend se aisa man ana se Yebo ayi se ontimi ene ne ntena biem ana se abone ba na maye na Yesu ubeyimi ama na ensuani na abeyimi ama yo ene media me nkan me de nsem nyina amenyame na ampani ampani nuane ampa abrantia ne se obono aba ne so ne ntena biem na wone ne ntena biem na abrantia ne se dabi ekwan baba ya fa so agya me de ahyeme eno ntime pe kwan bia afa so na menya ababa wo amana ba me nchen eno ena 21 days na chi ajuada
abrante ndada ababaawa no ade ko pie mu guest house bia bibinti yentimi fa ne din twedwa eben se wianwa so honom ene ababaawa no ko se waji omania omuwie yanam se na hotel na se guest house nti omlisafo no koma jumayeni a sabre no na owo duty ene omufiri ho omufiri ho no ena abrante no edimi fa ka edi ababaawa ne tenamu na ombeduru omukrom ho bomso no eho na branche no e di ababaawa no kopie mu akwasi broni beka sa uncompleted house eho na branche no fa ba ati bo ababaawa no kwanchi awo sam kra ne se owieye no wosa bo no adaja sa video no ana sam foni no editie no na owieye no fe na danko fe no se kwabregeman ka cha ne se adengo ana de dia tumini akua mevisi adada me amma boka enu nti sabre de makunu na mekunu wie nso awuduro wa me ho enti menom ampani ampani ni ani ampa agema ne beduru ho no na abranche friend say yabuai watimi anom awuduro no a ono nso atimi ato ananom won se do e wono ankasa ne dem na eno ana menam se abranche no panfo se dija woni dia so nti osuro nti ontimi ama obi amane enam akoma konnan ena maame friend say abraje wa ekwa akotu banchia okohu se ekua mevisa mu no eda dan a yenwie mu enti otimi bebo mpanimfo amane a ampani ampa ni nuane ampa ye bo anan wabra ne akodu krom a ye koya na mevis dawa abrancha ye friend se ye bo anso otimi ato ananan mo se do ti Libya obusa mi ana asem no emu nkyiremu eni Gabi ade ne de wakiremu awie na asembise bi eni ho na adamfo no born amane no wankọba amane na adamfo na obo na amane no se mabu akua Mavis yekuno na mesoso me kwa akonom poison yewu no aden wo no soso ma obi amane ma nipa nkọ je abrantie no enhwemu a posifo nsa eto mo nsa frɛ no wabra na yewo kromo no abrantie no kyerɛ sɛ wankyimi ankyerɛ yebo na ntimi ankyerɛ agyeman sɛ wakuna to bonkuma na sɛ nifa ɛno no abrantie no mom kyerɛ sɛ obeduru yebo adam no na yebo ano wonnom aduro na wia nom hyagu so a wawuo ɛno nti ɔno nso ehu bɛda no so sɛ wakɔyɛ number 9 7 boba okro so ahyɛ 10 boba okro so ahyɛ nti okoyi no mu adi sɛ dia duro no onim ewo no bia onim baabi a yɛde no bɛfa nti ɔno no wantimi ama obi a ma ne yɛde hyɛ no ho ɛne sɛ asɛm no yɛ kɛse ɛna wɔba bɛka sɛ yɛbo afra no bɔ namaneɛ nanso na onim baabi a Mavis yakuna da kosi sɛ maame ana ɔkɔ ne prɔto so akotu banchi ne kopie Mavis amu no so minua ya tesa abrantie no eye abrantie no kukofi eboa no yese kyena ne yeye na yampa boga sabre ya me no kasa kura na butuafo no frɛfrɛ mi sim megidi sɛ amu no ɛna sɛ wɔn nsa kantina wɔn frɛ me no ɔkye nyame adoma na wɔn yɛ na yie na Mavis no wo ba no Mavis no de yenye na yie boga na one ne twempra no mo woe ana boga awo ntimi amam ana sɛ ɔmo woe awo ama ɛno nti yɛmpra 0%. Enti 150 million no de man so won fanye mobile money 150 million na 115 115 aka 5 million na 120 115 million yo etina wabu obi abaya ko no boga sa pepe na ete minia yo de me mfansia we was say ne body no kra police e mama emu emema ne obi abaya we kwetwempra akukuru 150 million de amano wonye nyane wo yere no no wonfanya do so oja wo kokum no but ka wo hwi ni ho a say ne e contract aduane kakra na atoma ne di ye na nso foko ye ka obi akotra ne be na boy ne kan no se mayo mu di esika oni aso ye wi wo mu obi pro ma chem da papa hia na meduske o se me so ma awusu biala meduske o se me so ma awusu biala meduske abusia ya kwasa wiwala na sahwidie ye ade achi ante asempo
asɛm a ɛfiri sɛ hwedwabo so ba ɛkyerɛ mu a wɔba pemfoɔ bi ne ne babaa wanya mfihyia nwɔtwe kaa kɔtweafoɔ m so akum wɔ mɔ na yɛnnua pɛɛ ma ahenkora Bartolomeo ɛna ne wɔbɔ asɛm mu ama ne yɛkyerɛn a wɔkyerɛ mu sɛ kaa kɔtwe fam so ɛyɛ kea ne namba ne AS 9238 yɛ ɛfiri sɛ hwebɔɔdi ɛna nahwe apaw no kyerɛ sɛ breki ne twi din no ɛpaeɛ a ɛkɔtwi fa wɔnom ɛsoɔ na wɔbrɛ na maame wɔne ne ba akɔforo piagea a ɔba pemfuo awerɛhosɛm na yɛnnua pɛɛma sika ba babura ɔwɔ ahoma ne so kuku agyando gusuada a wɔfrɛ sika ba babura yɛnya no a na akyɛ sɛ ɛne na twetwe nkɔmɔ na wɔadi awerɛhosɛm wɔba pemfuo wɔne ne ba Pragia ne si wona na se we kia ne nie sakia ne feli break na omo wo pragia we se wona ye pragia station ti maame ne ba ne tim pragia se wakotwa form so pragia ya na pragia de wona se we station kia no na ne na hwe apawo ne break atia fa so a wodi akotwa form so akom afa na kuku anya babura pompa wodo ko edusa babura yaw hello babura oba pampa cho meje so ye na di asem na asie yi emu oya oba pa we de se wani ensese me ka kiro boy amane yo we nyina beto dwa wa bre na ne nya ne tie se eye wa bra wo free body e bedwa aboso no na aka aka bo abedu dwa aboso krom no eye kefa e free body e na be hia dwa aboso kwantempon no ena maami so ye na adwen se nne nti oforo pragia no mbeduru dwa aboso no ena pragia we anaka se oni nsesa nti omo ntena pragia no man nyere empensesa nyere emra nti abra pragia we ani ti so okopensesa yede aba no ena ka metima ka se alodu ye friend se board sie unsa ha de etwa kokko na gua ye dua no foforo nti cars no lodu board sie no ena board sie no ye friend se kana na alodu board sie no ati free a maami asabi wafa furu ane ba eka no ho a omo omaje so mo ba ayaresabia e wodwa aboso no fofia ntoata ena ka etimi ekotwi efom so na tell se ka ni timi sa kotwi fa essay stores be mienu miensa ansa na ka ni etimi ekwago yeden etimi agina wano pa no wabra e ba ne sa ne nim se bia maame no na maame no da so yede enhome ntimi yede no ko dwa aboso aban ayaresabia sanka doctor fo nyina no so ntente na nko mo hwe se bi bia adu no ombetimi aboana enso wabra e bo anyume no miensa sa kodu dwa aboso aban ayaresabia no na tell se maame no ene ne bana sabi o hye yefunu nso nyina timi atoa yanom ewo ensiedo babura ne yese maame no okura kola bai wamfie nwotwe no kura bi wom eye no kura se ne o kan ne pepepe se ne bidim fobi no akoda ne so awu bi akora ne nyina akora ne so afrim metima ka se bia maame no ene ne ba wo ne baketwa ena afi ne boss a wo yefunu mu no so mu nyina de sia me no ka se de mu nyina atoa yanom ewo ensiedo na pragia rider no no so timu bi the pragia de no asi fom a okwa akopence san yeden aba na se mu yiri sie etina che sori amaame no baby accident ni esi ye nye ho no free dabi maame ni mom free nche anya ne se eye e friend se body DC onumunyafo Ignatius bafo awua ne driver ena mum na ne yere yeden ene maame asisi ameka se watwa yanom e wonse edu Ignatius bafo awua de he eye body e friend say body e friend body DC ne driver yere ne maami yeah ne driver yere ne maami asisi watwa yanom e wonse edu na ne nyinsen no na nyinsen akwa nimu abia nyinsen de susan nyinsen de ntwa etwa ba busumi num anke ko ba busumi nsia de so etan se na funa yeden aba enti sese no busuafo nate se kwanhia maame na ba behia ni asem ni sie na ntempa na busuafo yeden ete esan se asem ni sie eye DC a owo dwabo so ni mo nyamfo government kwamna je asante esan se be bia asem ni sie no eni metima ka se ka no kwampo ti free district assembly bia district assembly for quarters ni yeden e wono ene betwi fa maame no so yeden e wo e fa nte proto station ho a e wo dwabo so na driver na no okake ya ne de ne ho anka driver na no okake ne ba sa ne driver ni no so ehuri ba ohuri no esan so ohuri esan ko si Africa no no so se sia me no ka driver ni no efuri ne nice ebeka ni e friend se ni komu nyina ba bia yeden e bandage agisi ameno ka se ya ono so da dwabo so abai ayaresa bia ode yarehwe babura ya da ase edu besia mpa cho me so me da ase ye ni apasi ka babura ena yete ne nka no
se wobo amane no yentwa ho emre ye to aso dia enei ene je sem ya asi ene se ye maame ya ye friend se Michelle wono e the foundation bi e de tintim ho a wo se wo boa ama mayiwa ngomasua titiro atumi akonkan enu nti ye maame Michelle ye boa ten ene wo si library na wo se ne botai nyina ne se e mayiwa afe won menum ade ne nso sika ne fie won menum ade na baabi a won te no entumi mmoa ma ngomasua entumi nkonkan wo beboa wonum nyina da na wodi dwumadi yi tentam so se wo boa wo so no ankasa no wo ko nwa biagya SDA eno nam so amasabre no ono so peso ye bibi boa nkoda no ane mu scholarship nyina no ebetumi aba ti akande ya ne wo mo ede ebi ano ebi ebuku pensere pen krenyo so ene ne ma wudro bebre maka nso ka ho dwumadie no ase no Professor Dr. Daniel Obo na ono na ye kasa ma afo wo gine mu ene wo se e braso sa ban ne bebo foto a wo betumi di ebie public libraries ni bebre enso de aka ho afe ya batan ya mo mu nya wo no ma TV bebre no mo ma kenkan ehu hia wo nom se ye hu se akenkan ya de hia yi akenkan bie nipa adwene mu akenkan ma nipa nimdie akenkan ma nipa ye hunu enoma ekoso amama so amama coaches ahodo enoma ama na atumpon ne senti no enam sa akenkan hu hia enti no osa akura bia esua kenkan so osa kenkan shall from the basic level we say one shall say from the basic level benyu na bia woni kura anye ho nam sa kenkan nyama nimdie ninti no ebehia say yenya libraries ewo district bia no we Professor Dr. Daniel Obo na Michelle eya akoda ya ye de sa foundation yi atono na wono so efa kwan so e kasa papa ene moa wonu hia se ye de beboa koda anim ade na so wo mu ni akade de come ne say me now for be a yom free school ha ubi so mo se o ma me no ntua mo school fees na mo school bus fee we na come se me na foundation o mo so mo mba me skaka kranent me fambo no mo ntimi be to say ya o mo kan chama ma me no to story books mom no mo ntimi read no mo ntimi na new words no mo be to say me said me timi read ya me cover bia abai waketwai en wose ni nuanom ya na to da bia no mu nya kande no fa masukua ha no ti wote foundation yi na no di sembi en ekotie ya bo ama omodi aka nkenka manfo adwenche kakra omodi aba emfa mamona ya bobo so kakra manfo messages omodi aba ya bobo so kakra na yenko ya bobo so hasi mamenko hai traffic is oyo na entutu mu esa yo Evans eni tutuka obwase wase NPP amanyo kwacho ini esa ine for nano memenda ko change national executives impenim for no na okachiro mo se nye no ene mema NPP amanyo ko na break 8 ne mum grassroots for no a wo matwa wo gya no ene wo so mo mani ko ho no mo koboa wonum ena honorable Bede kwada so wasi truly MPP amanyo ko ni mampeni na nado dan kwaku fodo de nyamie ni munie o ma take a sentiment say for granted ya che ne mraso so mbekeka wonu mo kakra wasi ni yesi ye also mi abonten so mra spe dwani a o mra spe dwafie ma de hye won potem no mo se che mensa bunsu man nsuo ni abo super ni di na tem no entwe ye nso mra spe dwafo no mo nso mo sapo mo na fi na manfo bebiri mo pa se ebo mo ne ye be kwan ne de ne munkopei dadieche na mumfanshe na rekyo mo aboti Ablekuma Central Dr. Baumia is coming aka hey they say obey the messages na they say obey the messages na o say NPP new executives na abane de obesre wonu mada obesre wonu mo pa say wo mo lusu ye ni nyina mo ntwe mo ma wunum chwo mu nhyem
no mo emewu na eniema nkoye esi for Sumaila yes omonchi jombo du mesim eni untumi oni na se untumi wan lusu na ja ne suba na ya na to da ye bibi pabo ana ayira no grofo se Zulai for so mahu Zulai for na video mahu Hail Salasi eye goso and Obuto patriotic voices or say since the grassroots and the communicators are the pillars and soldiers of the MPP party, or anyone say a new executives now ban the best anyone by Yajuma boom, no more action more a ram and you couldn't break it 8 no. Bema draw in a bonte so was in news near loud and clear inside OJKE Information Center a war nyinehini or say keep up the good work here that sepa na neku ya mwabati ndi ya de makenkan yanku enim ohine ba na ya de ni free so ohine ba say menu Sompa kase o say dey ejadam ohine ni sof mami premier ni greetings you was MPP amanyoku was spoken and so shall it be maintained sa na betina ho o makasa ndi no na tizis we de mede makenkan kuonim opani ke sapon was a SIM card registration there na yeso so ye wa kwantu ma ye ni Ghana mema say no ye be ni deni opani ne pebusu ni bia ana wunu akuma bi no onyema na ade ne de ne ekeka konde nya de o mo be change no Evans eni no bo ase tutu ka de makenkan ye nko anim kabo so mienu wo hono mo ono abula bedi ono soso ne de no me de awom makenkan na na mo aboaten de no soso makenkan isifu Sumaila or say if you still need say one day say ayo was say bi ni amami you manenkoi ni empesi keduru eni nyi ho Josephine Alexis Nkroma or say ohene ni ayo nkansa ayo kunu de ni dimpo no mu da yo what's my first lady and didn't hear dear Josephine Alexis na say na you transgender ne ifo bia na Josephine yes Josephine no akotete lado Josephine ayes will be oka Deborah Sidibola ne can say Deborah and some Sidibola yo yamkwe opani ke asamwanom ne ayi munyina mu de bi bai ene hebe Josephine amose ayi Josephine and Dora yeah no some kind Dora na comfort way and a Dorothy and am can say Dorothy I am Dorothy no mo can say this na man for never to throw mo baby me now for to Dorothy mo say can say Dorothy me baby make a chema okay Veronica no waja Veronica wono ya tuti Veronica mpo baby ntere oni akosia so mu Elizabeth mo papa no anya guy kra Veronica no guy Alvin sabre no hu Alvin to ya papa du boachi no guy free titi o na me kra me die no kra who's the friend it's on yeah ya wo asema po ya bo ama say na prof di the bright why bright bo ama I'm just for you yes ya ya am sorry am here na ya be je ni so Santiago Benedict sabu for ka ho Kukwa Veronica Jando ba fe evergreen ono so bo adwuma papa na fe akosia so ma so Della Elizabeth ono so ka ho na nakwadra kese akosia je wakode efieje wa wo munyina daboa ye fididem Akiola ho Godfred ho school fees ho ketra ho fidia enso ho Rocky DJ and a fe PK no ankasa enso aba idra jo PK tumi sa nyumni bi ho pole pa Resford so some pedidi yes sorry am akateche bema oni ofrosio bema minua bema omona samwa papa bi sofo ye bo anom oheyire ye bo asiama wo mo enso de asemu peni pa e de apremo ohini ni amakranche adazoa sofo mami primeni asanteman atsumidin wo papa mesa mene nana ya bo malibia boga Sedin ujitum amesa no bien o papa mesa chance kana amesa nsemu e ho na me se wacha amesa ne wo ma no no eye me du yesa me ka
I make say bro we all got some move you. To the mom fancy.